Ing po idilibro ni Matsu in pangarin ti Apo sa una ket talento bagas may sa tao na pansaba ni adaga intelek na talento na kadagiti at adipengan may sakadagi tiin mawat idua at talento napangket pinagsapul na sa balipay at talento na may samat ngayon mawat ilima at talento napangket pinagsapul na sa balipay at talento na may samet ngayon mawat imay sa at talento napangket inkukut na dayipira ni Apo na idinalabas ti al daw imay day di Apo na inayapan aida ketinok kuintanan imay day diin mawat idua at talento Apo pinabalin upat di at talento insumbat ni Apo na kanipen nalaingken mapagkalkan isaat kanto nga agayawa hindi at lumaarban may meday diin mawat ilima at talento napangket Apo ato pinagbalin ko sa napulog na di talento insumbat ni Apo na alipin nalaingken mapagtalkan saat kanto nga agayawan di at lumaarban imay met dediin mawat pwede may sa talento Apo na utengat ket imenen ko dedi talento insumbat ni Apo na alipin amanang nagdakas apay di mo inpasok ada gidi aksok sukat kain tunog umaya ala enda gidi kukurak ala enda nga ulidan adikan amang